Selamat pagi dan selamat datang ke SNJK Northern Convent. Hari ini merupakan hari yang amat penting bagi corak SPM 2025 kerana mereka berkumpul untuk menerima keputusan peperiksaan mereka. Suasana dipenuhi dengan perasaan teruja, gemetar dan penuh harapan. Bagaimanakah perasaan anda setelah mendapat keputusan yang cemerlang? Saya berasa amat gembira dan terkejut juga. Saya tak sangka saya akan dapat 9A+. Saya berasa sangat gembira kerana terdapat keputusan yang sangat cemerlang. I feel surprised for today because get a good result and feel happy and proud. Bolehkah anda mengongsikan teknik atau kaedah belajar bagi pelajar SPM 2026? I think the most important is you need to really revise consistently and do a lot of past year trial exercise. For study, I will do a timetable to manage my time, and also I will do a lot of exercise so I will know how to answer the question and what is the point for the question, and you need to write the point and get the marks. Apa yang saya buat untuk dapat result ini ialah saya akan hafal dan salin atas kertas putih, dan saya kalau ada salah lagi saya akan hafal lagi dan salin lagi, dan saya juga akan hadir kelas tuition. Kelas tuition sangat penting saya rasa sebab banyak tips-tips yang akan cikgu-cikgu bagi, study tips ke apa. Siapakah yang menyokong anda untuk mencapai kejayaan ini? My school teachers are a big supporter during my SPM journey. They will teach me something that I very confused, and then they were patient, explain. Yeah. I would like to give my warmest thank you to my parents. Without their support, I could not be able to achieve my results today. With their unconditional love and support, I have successfully achieved 7A in my SPM results. The teachers that has given their utmost support and care to us that has led me to achieve my SPM results today. I also feel very excited because this result is out of my expectation, and I feel very grateful for my parents and the teacher who always pamper me. Thank you all. I want to say thank you to all my friends and also the teacher and parents who support me. Sekarang, marilah kita dengar kata-kata yang penuh makna daripada ibu bapa dan guru-guru. Feel that very happy for Weili for her achievement. Okay, really thanks God lah, because she really put a lot of efforts for the past few years, and with this result we are very happy and satisfied, because one thing is that she can apply a better U if she able to get the scholarship. This is what we hope. So we also want to thank you for all the teachers, principal for helping her, assist her during her studies in Notre Dame. Thank you very much, because I'm also the ex-Notre Dame student here. Thank you. Bagi kepada semua, saya berasa sangat bangga dan sangat gembira dengan pencapaian anak saya pada SPM 2025, yang di mana dia berasa sangat proud of her due to apa yang dia janji dengan saya, because masa form 4 dia kata dia nak pergi science, dia tak nak pergi science stream, dan dia minta mohon untuk pergi ke account class, and saya kata okay, tapi dengan syarat you must take full A. Dan pada hari ini dia sudah kuta janji dia, dan dia sudah dapat 10A and dia dapat 10A solid. Yang sama, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak sekolah, kepada guru-guru yang mendidik dia tanpa berasa bosan atau tak pernah rasa penat lelah, dan dia dapat mendidik anak saya menjadi seorang yang lebih berkaliber dalam segi akademik, walaupun pada masa yang sama juga memotivate dia mendapatkan
curriculum pada peringkat yang tertinggi juga. Di mana pada masa yang tempoh seluruh Form 5 dia sangat busy dan dia manage untuk habiskan dia punya pengangkat diraja, dan pada masa yang sama dia pun dapat buat 90% kepada dia punya anugerah remaja perdana peringkat emas, dan saya percaya dia dapat bertauliah pada tahun ini, dan selepas ini dia akan terus menuju ke Menara Ganding. Saya rasa pilihan pertama dia akan ke Matrix kalau dia dapat. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya keputusan peperiksaan kali ini bagi saya membanggakan. Saya percaya semua pelajar telah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Jadi apa pun keputusan kamu, itu usaha kamu sepanjang tahun lepas dan tahun sebelum ini. Teruskan melangkah, jangan putus asa, kejayaan tu pasti milik anda suatu hari nanti. Keep it up. Cheer. Perasaan saya sangat gembira. Keputusan pelajar tahun ini, especially untuk chemistry, sangat baik, meningkat. Terima kasih kepada semua pelajar SPM Batch 2025. And kepada SPM 2026,